sana Kaimuri Mubango ni John Karachitu. Asante sana Makena na mbere pio anshokeria Murungu nkatho nontu bo bureta ndene ya Thirogaiti Ward karone getu ntukwena arwa kira batu tutirimana tukarie kuruba Thirogaiti Kamano Simbio na ikundi getu kia Thirogaiti Kamano Simbio ne ikundi na ikundi bibinge kemwe ikundi 27 na ne ikundi kethirite kire ikundi nene na ne ikundi na mibango eminge ne kundi kira twambiririe mbere pio twambiririe mantu ya table banking twithia table banking mwaka yomwe tona tubeca twetu twakaranthe twabanga na tatu kuthithia ikundi yetu ikithomethacia kinyana orende twina ana bathatu bara twikitie university ana batena aciari kinyomwe na ikundi yetu ikena rethi bambori turethitie nyambori ira tuthithitie kinya factory twene oma wathai tukwariria ira twena project enene ira yo turetera mbeca mbukone yetu na ikundi yetu ne ikundi na maono ya manene ne ikundi kiumithitie kinya mete itukuria njira cionthe ira tukomba kureta mbeca kenda tukomba wikuria ikundi keke na mathwania yange ya manene twena inya plani ira tukomborete munda yetu Rwanda nontu na tore ya Thirogaiti Ward ikobuya into bibinge diti yetu Rwanda njire kilili kana kuita Mwankala kathenara kana wita Mwanka National Park kwena miunde menene muno na miunde we menene muno ne anto betu ko twena inya plani kwamba kurema itukwenda kuthithia inya uremi bwa kurema watermelon na Rwanda ro kenda tombo korie kundi yetu ko batu tukaria Kamano Simbio twena miaka eminge kundi kiambiriria 2013 na 2013 kiare na chairman late etawa Ayubu Mukela rera Ayubu Mukela kwere ikundi kiambire kuria miaka eminge almost miaka mwanja kitero noko watila rera twejere tura revive ikundi ndejere ndreya na kiroto kia kuona ni ati ikundi itobati okirivive na itobati kuendelezia kiroto kira kiari na Ayubu Mukela itwa revive ikundi twena miaka ethatu tuko revive ikundi na yo no kuona project ira tomatoketie ndene ikundi ko ne ikundi na maono na ne ikundi kiomba kwethera kike watila wanya thirikari ke kathithia mantu ya kurigaria nonto ikundi kithomethethiana orende twena ana bange bathatu ndi school bara tukurira fi na no ikundi na na bange bathatu bau betete university twena inyarambe makena twena arambe wiki ana school tariki 6 mweri wa kenda ana bathatu omwena etete Mwanka ruweze Kakamega university na kwa nyonge tuikitie Mombasa atura anene beto batutetha tethie kithira bomba kuona ona kinya university cia kuiba eta na kwa nge tuikitie Meru kwa itoko thithia nteto nyinge ire ikuwiria nya community yetu ireba itobangirite kinya arambe community ni ature itobangi arambe kenda bombo tutethia ikundi yetu ikithithitie manto akuriaria twena ana inyanti wako batena aciari twatanite last year batena aciari ana bau tonere bakiria yake anine otheri makena kikundi kuruba baraikwa kia baroria ana ba mwakuru mwari ya thokone atinya ateomba pio no anthu eta wanya maiti antu bamweta maiti wanthu otho ntienda kuwa maiti wanthu no ntimurungu mumbete turoya na bara turatana na thai tukubanga inyo bakira nyumba no tubara bainge barara marandine ya mira batinya kwa kumama barara marandine ya mira turona batwe tutana na tubatethia rutano lakini tuona tebinge turaba abira Murungu nyawe ngwa werirwa to watu bakira inya kanyomba mwaneta kuswa inya into biawe bia kuria at least yakona wa kumama na twene thoania renge ituraraniria mutongoria ongio monene urotethetie turare yawe kaberio mungi amirite rutere ne roswe na ituraririe nwe na muntu wa maana na ito mushokeria nkatho muno nontu bwa wetekerio to yukiria twana tura atethia karia ikundi gia swe nontu igitethanacia na twere twasumbuka muno na waka nyumba atwakira nyumba kwa hiyo twawiririo nontu bo twatia nyamuri oyo mwe na nkatho ni mucokero kurare na ngai otheri na mutharime kwa batwe ntukuwirwa muno kwithia twena babwe muthenya yo na arwe na ibwe ya muno nontu bwa wetekeria nya kwithira bwe kibatwe ko itothithitie mibango emingi ibwe kuona twena factory iturambiririe kuthithia sabuni ira already ciendene market na itukuendelea pole pole ora Murungu otutethia
na kaimuri no tugikundi kikenu kina meke mingi kuma bukwamberia mburi ethugani ara urithi bwa mburi ni ntu ira ritumite simbio enu emenyeka muno wambambiriria ate batwe kwario mama kena ithwani riri mburi tikanya tware ario muno Murungu ni ura mwathani abangite mibango utumba kumenyana atia ikwejere na muthungu mwe wa tethanacia muno wario kuma gikundi-ini kingi foundation ingi ciita kumea kujenga maisha East Africa na ibejere baeswa kurubara banarabo kabisa batena nyawo bategera kana wo batethia rira bejere ibatirimanire na batwe tukariye kundi na ibatwere otethio bwambori ira baumira acio njamane kwao barathithia ikundi baratwira ito no totore kundi ogana estikaba tutethie tukariye kurubati uciumba na itwabiririo utethio bono ntu ibeyire mbere baratu ambori thate na mbori ira thate batwera muthungu ito mwendete muno eta wa Lea batwera mbori thate mbori ira thate icio ciaranire no tu ciare mbori njia batwere mbere njamana rufaine icio ciare mbori ciato cia mbere batwa mbori cia mbere njamana rufaine na icio ciare mbori ciato cia mbere no tututona mbori kario urenge maishane twatura kurethia tubuli tutungi tukama ikombe kimwe lakini ciaira cia mbori cia kuriaria no tuti utariara no tuitwa kama kuma lita iyele witia ndira kembori imwe ndira mbori ira ciaranire muthungu ucoka na renge nonere kweri urethi bura itukuendelea na bubweya na wise muthungu ndira kwaya gintu na thiatila ona na atio kumenyera gintu kira ndira muthungu ayira ona itukumenyera mbori ira na nito ameyokeria gintu kia maana na yira arawirwo ibatu muno aratwita kamucemanio aturende no ntwiria riri kuingia muno na atabonge bwenda ndibutethia twamwira batwe waturuurira factory inya tweta tukenda cieria riri etoro material no kwabwa muno no tututare na ethwani inya ria sabuni atwira bau akibwo kwendete bombera kithira buri ng'anirwo ikunywa ake kana kithira ibo kung'anirwo wikira inya bia mondone twamwira yetu gethira kwibonge ombo tutethia twawirwa muno muthungura na yukiria atu amakena aratutethia atwirende nkabonia ateri arete ria kunywa ake no rithithie gintu kingi muthungura muntu moya muno aratwirende ndienda obuthithiria kintu kiwita cooperative ndira atuorganizere aturendete ikundi ki yake ndirenda obonia ikundi bingi bonganirie ikundi bingi kenda buthithia cooperative netere ruterene rungi rwa kacio kwa ikundi biare no biare tha ciana inso biare na maugo no na areta kego ikwena ikundi bingi biare bia na inso na biono are ya turinganira twinthe amwe atwirende ndenda buthithia cooperative bure ikundi biu bionthe ikundi bitanthatu twaringanirwa antu amwe lakini ikundi bira biarethetie mbori ibatwe athero gaiti kamando simbio ndera turinganirire amwe itwaire na India cia kwenda inya batwe twarawataniira ikundi biu turona no tuthithia cooperative yombo tutethia maishene yetu kuringana na India atwenderie au ndaberende oni kamborie muthungu kithira kwi ntutumba kuthithia na eria riri yombo tubwila no tuimbendete kumenya mantu muno ndathithia ucora ndatuma ucora na muthungu ura nkemuracia kwi ntu kingi kitumba kuthithia ambira please katege ntu kimwake oni mbeyete akenda ndebutethia nkaborera inya visa bwetenthe cia ome boka thome bira eria riomba kuthithia na usema ukweli muthungu ura na tuyukiria atwana twawe nirio atwikirie training tureta kuthoma bure eria ria rumba kuthithia sabuni na into bingi eria no rithithia sabuni no rithithia yogati eria rambori no rithithia sabuni cia kuriaria sabuni cia kuriaria ira ikuthithia ngosi cietu na ibo kwana ntangasete ntukwite imwe nkebwira okathamba na sabuni ira yena eria ria mbori keri na inso na aluvera kinyo kethira ngosi eku keturaya yetwe miakeana ngosi eku kwa sasawa buthungura na atwikirie training twathoma mantu amainge makena watwika eria te sabuni yake tukathithia inya yogurt tukathithia inya biscuit cia eria ria mbori na tukathithia inya premende cia eria ria mbori ko wende ke factory ra yetu itwetete kuthithia into bibinge muno katurowira twambiriria sabuni yake na ito kuona sabuni igita boya inya customer betu ibo turiba kuthamba bakaria boya kinya bara bethera bena ngosi ciarema kinya twana twethera twena mathainya yara manene kinya bara bethera bena ironda bia ngoye ito kuona mtu na kuthamba na sabuni era tuwita turmeric na akabwa pio no nto ina na inso no komya makena na inso indawa na inso indawa inyoketha wena kironda kia na atia wowe ukuthamba sabuni unde ukubua na kinya bara bae kwe na kweto toyeta muganga
bara bethera ngoci cikialuka nao ikura we na muganga ukathamba sabuni ira ya aloe vera no yukuthira pio no ntuitonete community yetu ikiorwa ni nto bimwe ya biu koguo ndo itugura mwathani bwa no tuba muconkoro tuikirie training atoni atiri aramburirite bwa kunyuake no twikire mbesa mukone no kumema kene nyaito soeta thoko inya cibitari cietu no itonete inya thoko no kwenda cia raw material eri yake ko itugura mwathani bwa no ntu eri areto urari kuendelea kuingia itukuona kwa wiki na tukera murungu ibweya kire uthithia bwa sabuni na tabuthithagia uthithia bwa sabuni bora tuthithagia twina kula enene ya more than 500 liters eri arera twetana ron tukwenda kuthithia sabuni eri arera twarikira ndene cool ria cool rikaha o muthemba yoizing na okiga tutithitha cia sabuni na ria raw material ora tumare mundene no mwanka kuringana no atwaritanirwe kwiyo twika eri are mwanka rikauma ria karao izing ria uma riu tukambiriria kurisuira bora riumba kuyeyuka ringi no ntuirirarire kana iriretherie kuringana mathayara burari umba kuyeyuka ringi tuwekira into bira tukwenda wikira rikayeyuka kenda ribua eria ringi raw material lakini rititani kala iraya kwithira raw material riatani kala na njirenge no tuirirere na iriumi twaikira ingredient ira twikaira kenda ribua kuthithia sabuni twacoka twekira na inso yongwa ni umba kutheyura kana kuyeyura iria rira mwanka rikayeyuka riatani into liquid na ratani into liquid ro wekira ingredient ira yo kwenda kuringana na sabuni iro kwenda kuthithia kiwango kiayo na kumera au weka sabuni riu ikoma kuma au tuthithia twakorwa into bira biothe ingredients ira moneria na inso na aloe vera bionthe twakorwa cia ya mathayara tukwenda icio mano tucie mathayara cibati riu tugaikira ki mold twene nya mold ira twikaira bo ntukwona ya maingi tukuririra thirikari twimira makena atiri ne tutethie ni nyama chini cia kuru cia okoroa no tubatu twera cia okoroa na meko mbua kuona na factory turetha cia okoroa na meko na into bingi kwa tukia kuona machini ire kwa mbo tutethia ya twarakisha okoroa na machini ya soka ya tupakira ya tushipira sabuni no sabuni cia no kuona twicicepa na njara anto twethira nyaka tuchepa na masini njara lakini amona boyu ni kuendeka muno no nto sabuni ire kwethia atia ire ikobwela kutethia ngoci cietu kwa ende nyaibo ntokwana tugura thirikari ne tutethia makena tuone nyama chini inya twacia bonge tunanga bana wetu inya ntwethingia atere ito mugai na twibirwe kia no nto factory utenge ndene Meru County utenge ndene Tharaka Nithi utenge ndene ya Embu no utenge ke county ucio ndeithia tene itwinka ke tukubwithio ntobo na ikumerie bwo no nto ni county ne we bure atutethia tuone nyama chini ake tureke nya upaka sabuni na njara ya ntugo ni thithetie sabuni makena ntugo unte mama no nto ikonoa ake no ndethithia na njara ande babu bomira jojo bore atongeria bamwe bakamano simbio bomabweta nthiguru yo tumira tureta nthiguru yo me turi atongoria bara twatari no nto twina na bathatu bara twandikite koguo ndi umwe ni ndaumira na ba umwe wetu ra twandikite kuma thero gaiti na kwe nonge twandikite kuma Kegoi na factory yetu ina inya watimanio kuma athi that means batu tuteciendete muno itwandikite antu kuma kona kwi batu itutethia community yetu na tie twake twina antu kona ubwo kwethira wichari ndo gikundike na no chokira umaru no ntuba gikundike wethirite tongeretie wejete okiriokia na tawira bangi barabambiriti kundi biao na simbiote iji kwe bangi bakwirora kama no ekwete miaka mugwanja mwankana ndi batokeri oni borambo mbakwera simbio inge ciambiriritwe kana ire ikwambirerwa ndebera ate moroto yeto te yo mwake na ibareke mkete banking yake no to baraba inge bathithagia twe banking ito laitheria kuraja tuthithie kinya project ira ciomboto matugeta kuraya kana ira ciomboto mano to thirikari to ne karete makena yakaete kwandikana bura tukomba inya kwandikana beto kana bura bwa kuria mongo yeto yura yoyete ruyo no nto batu tokia kwe mnete banking yake tutekethia tukinyete kwa inkuromba inya baraba na simbio mwanya ibe to batethie inya na India nyaba ya sebongi be to batethia na India kana bathikire kuringana na uritani bura to kuritana muntu na thwani onto project ira yombo toma ekareta mbia no nto twetagite banking no mbesa ira cietu lakini tugathithia project nyingi ciatoma ikandika anto na ciatoma tone mbesa na njira mwanya sabuni ira bwithirite bwithithia bwe kama no simbio ukwariria mithembe mingi ira bwithirite bwithithia bwe na mithembe ngane sabuni orende ito thithitie sabuni mithembe
6 ira tukuthithia ndene factory yetu lakini mithemba ira ikurukite kwa KEBS mithemba 3 twina sabuni ya aloe vera soap eu ne satisfied by KEBS twina sabuni ya coconut soap na inyawe satisfied tutaririe menye sabuni icio twetera bwene ithandatu indi ithatu ici ikurukitio ithatu mwanya imbi sabuni 3 mwanya ka sabuni imwe ira kuthamba twana ake tutaririe na ndio twire ure gwitwa kenda muntu akija andukene amenya uni mbitete ogurera etirwo ju no ju sabuni ira kuthamba twana yitawa coconut soap eu ne twana ake no nto tuthithetie na coconut well ne ria ramburi ake eu tutekirite na inso no ntunuise na inso ne gintu kina nini yegoro muno alafu twina sabuni ya aloe vera era anto baraba bikura na bakwethira bena thina nyinge muno especially muno anto arome asibo bera shesi nyinge muno cionthio na kwethira bena ntondo nyinge muno eyo twithithia na gento kewetwa aloe vera nenya yo besi yo no area rambori na nduka yotethia anto arome muno no anto arome muno ibethira be mauthio yo yethira yo mi muno makena yatigaria yeto bate itoereria kubwitha turera twetwe na njira nerengi alafu sabuni ya anto ladies nabo kanare banjensi itumeric soap etugethira twekirete turmeric powder neri arambori ringe munona na inso ka aloe vera ikanini lakini eri arambori na inso rekethira ringe muno ke turmeric soap na eu ni oto ongere eu we uthongi bwaku ni eu ikoka menta no nto eu saine thio wala itheria nyote akete mauta no nto wekira inya coconut oil kwa alafu twacoka twekira castor oil mbare kira cia thamba kana ira cia kawaida yoyo beto mbesi yeyo ni mauta castor no to yewi mauta yara yationeka ulimwengu no to baba inge batithe mai nyambareki by the way magana anto ibarekera kuri mambareki ibonere ibona mbua yakaba yoyo beto kaba mami beto bathitha kianta to itebui lakini ndeyere kuona intobia bimwe bira byathitha so ne ba mami beto kana intobia tene ibya batetha cia muno ne ibya tetha cia ngosi ibo nto kuona nyama mbere anto batakura otiri mamwe kuru nyome yakeana omutegero kona akate na myake yana werwa kwende sabuni yeto ne kwethira yekirinya castor oil na itokuromba itwaretia muthongo itokuromba atwe nyambe uciambareki kenda twanda ende makena kintu kingi nakyo kendiaretio ora nkoriaria no bunko thoma inde yatarenda atrima yintu kira yeta wa mathithi na yondera oria neibu yataya wana aro anda turi yothe rikumbe yintu kiumba kuthithia yintu mathithi oekira mathithi inyayo makena iyatethera cia ngosi neka inya muno ngosi e muntu ika soft kwa batu sabuni cieto isabuni cia maana na isabuni cia utethia ngosi cieto cia mere na ibo tukwira mwathani ibo ya nonto ni organic na chemical nyekari kaimuri sabuni icita kuma mbechi ngana na muntu no aciuria kwe muthambire jo mwanya kana muthambire no jora muntu athamba ju na sabuni makena muthambire uti muthambire yo mwanya muthambire no ura tuthamba ukambiria kuma kirera yaku kwina mamwere yuonthe no tuti sabuni cia kuthamba othio ake ikuthamba mwere yuonthe no thambire mwere yuonthe mengosi yaku kuma biara kuma uthio gwita mwere yuonthe no ere soft no nto uti mwanya na ya factory mwendagia twendagia factory to mona yoro weta ke baba torera ka uselazi baraba kora bayata kwende ndukene tote kwendio ribo mwe factory ka totrima factory to kwenderia na kauliga ka uthopio ka 350 lakini wewe hata na uko ngendukene no kwenderwa sabuni kuma maana tanzato ka maana mwanja kuringana na ura mtu akwendia we tote kwenda kumia lakini bari ya factory to abenderia 350 na kirengo ge onde bwithirite bugitithia na mbere na no twera mibango engera bwina yo mwakene juju tije ugwo wira amemba baku ba kambano simbio atena atobera nuntu bwethirite bwitete kinya memba bamwe kina na bondo imbo oni buranko ira amemba bakwa bakamano simbio ankobera atire twakara tukaraka twanirwo muno twena mathwanie yange ya mainge nonto o ake kundi ke kwena ini kuo magena kwena nyabie wabia ini oko koito kubanga inyambo bango yo kuina nonto ondro mo muini onde omora wina ndwimbo ndio omora inyotunga ndwimbo nkobera tokarila eke project imwe kinya wini to kuona anto ibo tethuka ya bie wabia wini kwa uba tu twina mubango yo kuina ndwimbo twina mubango kurima kinya bia kurea
twina mubango yani mwaka yo itobangite project nyingi ira tukwenda kuthithia turawira tuti utoseka i project imwe itukwenda kuswa project nyingi ira cia turetera mbeca na tawira baraba tutegerete ntukwena arua nkuruki mubango ni jo nkatha cietu na bena mathugani jo rithi bwa mburi na mimi bategire mburi cienu bono ithongi bwenda ya mburi kana butendagia na nate nkuruki umba kwina antu ntu mburi cienu cia mwanya nkuruki cia bangi woni bora mbomba kwira antu batu twinkatha citengwa na itukwaja na mathoania ki bara benda kurithia mburi batu tute kuigwa buthuku ki muntu wothe makena ura wenda kurithia urithi bwa mburi ukeya ki batu no tukwenderie ciana by the way twendetie twana muno itukwenda antu balula mburi ira cia tura ka mburi cira cia kawaida bachenjia mburi cieria nontu urethetie mburi imwe yeria no urethetie mburi cia kawaida ithano buteanana nontu ura ithano ikuria ikwa na utebie kurita mburi imwe kire ya ikwa ni times inya ira ithano urethetie cia kawaida kunde ngiromba bara batutegereta tubere atiri batu turi nkatha itena ngwa no boye twabumbrindira mburi no boye twabwenderie nya twana tomburi no ntukana kamwe twikendie 10 ngiri 10 yake na kwe mburi cia sanani no ntu icio irita iria kuma lita inya ithano witia kiana kia mama kiana kia mburi ya sanani twikendia ngiri 10 na ijere witia na ndeu mubango jira twikite twindi average mbesa ira twikite kuringana na kundi yetu kana kuringana na katiba yetu ya factory na kire urithi bubwenu bwa mburi ntije mburi icie na mwanya na bire ireja tonire cia gwikira kinyamira kana icie na ketumi kuongera kiro nyingi mburi cietu kuringana na area ira turi mburi imbere nda wata wa stress nkona yakacie mburi special muno iteme ya kuria kinyanyanki yetu ya kawaida no komenya makena ndarete mburi ira undi imbere ndare na stress muno lakini twetere tukesiritana kuria nyanki ya kawaida inya thara nire ya makena no itangire thara no itangira akibura itethitha cia kaiteme ya kurira nthi nya waciikira nyankia unthe iteme ya kuriro icienda wakiribwa bwegoro na icienda omenyeri tikaitienda omenyeri makena no kuona icienda omenyeri lakini ndakwira utege ntukita wa area kana green utege ntwitire obunkereria wa imburi cia kawaida isire ya bionthe kika ko kinya kiwango kimorera mburi ya mathaka na rira ya expectant no miatana na bia kuria biu bia kawaida ka green yu itura bia kuria bia kawaida abibi finda inge to bibi finda kinyang'ombe kana bibi inge tukaurira ndere miru kenda ciana bira bia ciaro bikethe bia ciana no tutembori yo ciara nthe ciana biere ira nyinge ciara inya bithato biere bina we ciara tatatu kamenye wingiri 30 ya ciara bithato kamenye wingiri 30 something ukendia toro ingiri 36 no me magana inyoketha ko na baire suguru omenye no nto nyume meri 5 6 mbori yo ciara nyume ta meri 6 mbori yo ciara no kethe orethetie mbori cia kucio kinya ithato tonka ya meri yo mwele thato watirima kiana kia meri thato magana okara kuriara ende mbori cia to twenda cia kuma meri thato ina kiana kia meri thato ina kiu nyoge tagyo ukarethia gwaku meri ele no ke watithacia meri thato mbori yethere sawa pio na mbori yethere thuteri kwenda inya nthenge ko batwe urethi bwato butethina muno ndauga ati ncokere ringerera ukenda inya wa urambori barabo torera ndiro kuwatithia mbori ekwe wato inya mweri yomwe ukenda omiro macia nyanki empolo muno itomiro macia nyanki nyambomo kenda ikware ari ombo mitetha tethia inya mwirine kaneti kaibangwe mpara muno tukona wenya mwe kuro morito nenda kuria twinto tumutetha tethia ko ende ibo nto to change iria tukagwa katroma kiende miru muno kenda inya biana birabyo ciaro biethira bie strong makena na mbori ira isienda na cio menyeri bonge itenda ona ombori yesiara ukaringania omwaka na yonge utio miure ndawa cia njoka isienda kumenyero ya twana bora wona kana kariange ita fulani wa kundia ndawa cia njoka no ntoka reo sikundia ndawa cia njoka kinya no watethie karea alafu kuma makena batu itwire kuona no nto murungu na tutethetie itwire kuona kinya tukithometha cia inya na batori kana bara bate uciomba no twikundi keke na inya nto bate uciomba kwa magena indonerera endie nje muno no inya tha mwathani na ntetha cia nkathomethia bakwa indonerera endie ebu muno tuthomethanie no nto kithomo ikyo kitieru yenthe gurune na ekuru bakwa brande bera kinyo kethira we no tonga bwa miraka na mbibio nthe mucio yo kethira yote na muthomi umwe utonga buraka buthira makena kwa hivyo nto batu kuona tuendelethetie kuthomethiana na tukauga katwe
katwe weru katwe tawe kuthomethia antu bara bangi bone te utethio bweto twingwa tuticiendete muno twimin itwenda kinya tutiira na babeto na njire kithomo bathome tubathomethia bamo beto nikenda rira baeta na ara makena ibomba gwita bakathoma ntu bungi oya ni baturigana makena bakaua na ekuru bara ibatuthometherie kana natia ime na kwethimu na ora tukinyira gikundi antu bakenda sabuni cienu kana mburi ukiakwenda kura sabuni no uyukie namba yekwa thimu 07 90 23 72 54 na kwene inyenge wambacia neu lakini eu niyo tumirika factory muno no yukie 07 41 83 6979 na 13 ma Ebega sana kaimuri ne utongere bo bwega bwa Kamano Simbio ntereisi athirugaiti tubakwithira gwatanite na ni mubango ni Joan Katha cietu tukamutheja na aru akuma ntereisi athirugaiti na gikundi gikinene muno na gikundi gitite namba kwithia gikirikiria ntere ne iji ya Kamano Simbio ukwana ngugi ira bethirite bagitithia na mbere na ngugi nyingi ira bathithitie bare amwe bare gikundi gintu kia gitumi muno ni gikundi kienu gwita na mbere kwithira bugika ngwataniro kenda bomba kwithira bugita na mbere kwithira bwiciukiria na gwita na mbere gutigira ati muthitho jira bugita na mbere kwithira bwithithia kethite bombanking kethira ni kuguranira buguranira into gutigira ati no citaniria kigikundi kiu kenda bomba kwithira kigunika ngakwendera gitarirega nini wakuma kena matiri Bango Joan Katha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabari guntu mwanya mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444 yetu sako your success our pride.